कोविड हॉस्पिटल की ICU मई चाकपदा मंगा सिरे गुजरात की राजकोट सिटी दलेबा कोविड-19 नारबा पेशेंट सिंबु लायेंगनबा साखिबा कोविड-19 की हॉस्पिटल अमदा ngasi नोंगालमदाइदा मई हौरुक्तुन चालपदगी हॉस्पिटल असिदा लायेंगलिबा पेशेंट मंगा सिरे पाउसी की मतुंगिना थौदो असि थोकपा मतमदा ICU वार्ड अदुदा पुन्ना पेशेंट 13 लेखी हाइरी मखोइसिंग असिगी मरक्ता तरुक्ति कन्बा ngamhauki अदुबु मखोइ मंगा अमदी मई चाकलकपा अदुदा यावखिदुना सिख्रे हाइरी मई अदु हॉस्पिटल असिगी अनिसुबा मथोंदगी हौरकपा शॉर्ट सर्किट ना ओइरंबा याइ हाइरी राजकोट फायर ब्रिगेड की ऑफिशियल अमना फोंदोरखिबदा उदय शिवानंद हॉस्पिटल दा ngasi ayuk nongalamdai pung amarom tabada mai chakle haina pau phangmadagi mafam adu da thuni yang na sangsinduna mi kanbagi thabak chathaki punna patient kunthraum doi admit tawraga leiba hospital adu da patient ahum di ICU wata kanbangamdana leikhidabani hairi adubu patient ani amana rescue tawrabasu maina masada chakpagi chang wanghiduna punna mioi manga adu leikhidabani haina pawduna makhatari ningsingbe ai hokhiba august thada Ahmedabad की प्राइवेट हॉस्पिटल अमदा मई चाकलकपदगी कोविड-19 की पेशेंट निपान लेखिदबगी थौदोकसु लेखरबनी अदुगा तोप पावमना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना मोस्ट इंप्रूव स्मॉल स्टेट ओवरऑल एंड लॉ एंड ऑर्डर की मना फंगले इंडिया दा ममिंग लेरबा पाउचे अमा ओरिबा इंडिया टुडे मीडिया ग्रुप ना पांगथोकबा स्टेट ऑफ द स्टेट्स कॉन्क्लेव एंड अवार्ड 2020 दा भारत की मनुंग दा लेरिबा अपिक पे स्टेट सिंगी मनुंग दा मणिपुर ना मोस्ट इंप्रूव स्मॉल स्टेट ओवरऑल एंड लॉ एंड ऑर्डर की मनासी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन दा खुसिन नरगनी हाइना इंडिया टुडे की माइके दगी चीफ मिनिस्टर मसामक्ता अई सेरोल पिरक्तुना खंगलखरे इंडिया टुडे न सथबा स्टेट ऑफ द स्टेट्स कॉन्क्लेव 2020 एसी भारत लेरिबा चौबा मदी अपिक पे स्टेट सिंग पुनमक्ता स्टेट अदुगी इकोनॉमी एग्रीकल्चर एजुकेशन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूसिव डेवलपमेंट लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट एंड क्लीननेस हारिबा हिरमसिंग असिदा यामना कुपना येंसिलबा मतुंगदा ख्वाइदगी फबा थबक पांगथोकपा ngamba सरकार अदुगी चीफ मिनिस्टर दा मना असि पीबनी इंडिया टुडे ने पीरिबा मना असि भारत की अपिक पे स्टेट सिंगी मनुंगदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन ना अचौबा थौदांग लौदुना लमदम असिगी लॉ एंड ऑर्डर निंगथीना थंबा ngamba तना मपुंग ओइना हिरम खुदिमक्ता अफबा शासन अमा ओहंदुना लैताबा स्टेट अमा ओइरकपगी दमक्ता मना असि पीनबा खलकपनी हाइरी मना असि पीबगी थौरम असि कोविड-19 पेंडेमिक लैबा मरमना अचौबा फंक्शन अमा ओइना पांगथोकलोय इंडिया टुडे की डिप्यूटी डायरेक्टर मिस्टर कौशिक डेकाना इम्फाल दा लाक्तुना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन दा ट्रॉफी असि खुसिनगदौरी लोइना चीफ मिनिस्टर मना असि फंगबगी मरमदा मिनिट अनि की ओइबा अटेन वारोलमा लौगनी हाइरी अपिक पे स्टेट सिंगी चांगदमनबदा स्कोर आउट ऑफ 2000 की मनुंगदा मणिपुर न फंगखिबा स्कोर मार्क असि 1228.4 त्रिपुरा ना 1166.7 मेघालय ना 1126.5 नागालैंड ना 1061.3 मिजोरम ना 1047.5 सिक्किम ना 1046.4 गोवा ना 1001.7 अरुणाचल प्रदेश ना 997.0 दिल्ली ना 910.8 पुडुचेरी ना 840.9 फंकी अदुगा अपिक पे स्टेट सिंगी मनुंगदा गोवा ना बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल स्टेट ओवरऑल मना फंकी बेस्ट परफॉर्मिंग बिग स्टेट परफॉर्मिंग ओवरऑल मना तमिलनाडु ना फंगले तमिलनाडु ना फंखिबा स्कोर असि 1263.1 हिमाचल प्रदेश ना 1235.1 पंजाब ना 1235.0 केरला ना 1211.9 गुजरात ना 1201.3 हरियाणा ना 1194.3 आंध्र प्रदेश ना 1147.7 महाराष्ट्र ना 1133.6 तेलंगाना ना 1125.6 वेस्ट बंगाल ना 1116.2 कर्नाटका ना 1113.1 उत्तराखंड ना 1076.9 मध्य प्रदेश ना 980.7 राजस्थान ना 939.5 छत्तीसगढ़ ना 910.2 ओडिशा ना 863.1 यूपी ना 839.1 झारखंड ना 761.6 असम ना 757.9 बिहार ना 681.8 नी स्मॉल इंप्रूव बिग स्टेट ओवरऑल मनादा स्कोर आउट ऑफ 2000 की मनुंगदा असम ना 1222.3 मध्य प्रदेश ना 1147.1
West Bengal na 1123.9, Haryana na 1109.2, Chhattisgarh na 1105.9, Jharkhand na 1069.9, Odisha na 1055.2, Telangana na 1052.4, Gujarat na 986.7, Karnataka na 973.1, Punjab na 959.7, Uttar Pradesh na 952.6, Kerala na 924.8, Tamil Nadu na 956.0, Uttarakhand na 792.9 ni. Aduga topa pao mana Thasigi kunthradagi Imphal West yauna district marida sero surveillance survey horagani numidang pung taruk tagi ayuk pung mari phawba curfew thamlagani. Hojik state asida COVID-19 laisat asidagi oirakli baphiba masida thasigi kunthradagi Imphal West district yauna tampak amsung singi district ani punna district marida sero surveillance survey horagani haina Manipur Sarkar gi Principal Secretary Health B Bumlum Mangna phongdokre. Ngasi Directorate of Health Services National Health Mission Manipur na sintuna Lamphel da Medical Department da pangthokhiba weekly press briefing on COVID-19 update ki thoramda saruk yarduna Principal Secretary na wafam si phongdokhibani. Thasigi kunthatagi chathagadariba sero surveillance survey asi Imphal West, Kaching, Churachandpur amasung Ukhrul district tani. State asida hojik oiriba COVID-19 gi phibam asida district sing asida sero surveillance survey tawduna laisat asina sokhallaba mafam sing amadi hotspot amasung non hotspot criteria sing khangdokna ba honabani. Masida miyam na sumateng pangduna laisat asi mapung phana muthana ba honaba da saruk yamina si haina su appeal tawki. Amaramda Manipur Sarkar ki Chief Secretary amasung State Executive Committee gi Chairman su oiriba Dr. Rajesh Kumar na ngasi thokhiba serol amada Numidangi pung taruk tagi ayu angan bapung mari phawba night curfew thamnaba mari lenaba district magistrate singna order issue tawnaba khangin khre. Hariba curfew gi matamasida essential service potchai puba truck sing amade mathau tawba official singidi komthokani hairi. Loinana samas amasung chanabigi thodok wathok singda imung manunggi mioi kharakhak natana yariba makhai mi pundana ba honaduna mioi kundagi hena pundana basu order aduda palli. Thangala amasung Pauna Bazar da leiriba tongan tongan ba karbar tawba dukan singna chayol amagi manungda hanggadaba numit singsu nauna khangali. Adubo namaijing numitadi makhal khudimaki dukan sing thong longadabani hainasu phongdokli. Aduga topa pao mana Serum Institute of India na puthokliba coronavirus ki vaccine PM na Pune da chattuna hakthengna na yengsingadawri. Pune da leiba Serum Institute of India Private Limited ta India ki Prime Minister Narendra Modi hayeng chattuna Institute asina puthokliba COVID-19 vaccine gi status vaccine asi karamba matamda launch tawgani production capacity loinana distribution mechanism ki matangda Prime Minister Narendra Modi masana hakthengna na chattuna yengsingadawri. Hayeng chatkadawriba Prime Minister ki khongchat asiga mari leinana darkar oiba section thorangi thabak thoram sing paikhat pa hokre hairi. Panbayaba mana Serum Institute of India ki Chief Executive Officer CEO Dr. Phunowala gi matungina AstraZeneca amadi Oxford University ga khusam narga puthokna ba honariba COVID-19 vaccine Covishield gi final interim data report UK government na pirakadaba asida vaccine asi safe oi haibagi report laklagadi vaccine asi India da emergency use gi damak Drug Controller General of India ECJI da apply tawrgani haiba wafam phongdokpa leikhrabani. Aduga topa pao mana ngasi Jenims ta COVID na mioi ama leikidre. COVID-19 positive oibadagi porongpat leiriba Jenims Hospital gi COVID wata layeng duna leirakhiba nupa ama ngasi ayupung nipan ga minute nipurom taba matamda leikidre. Leikidreba mioi asigi maming Khaidem Santa Kawi sahini yangkhai nipani. Imphal West ki Lilong sajingdagini. Mioi asi hokhiba November 15 gi numit yungba pung 12 ga minute taramari taba matamda Jenims Hospital de admit torkhiban. Mioi asi hana su tongan tongan balaina kyana naduna leiba mioi ni hairi. Aroibada Paobilai News Reader ki video bi yengbiriba khuding maput thagachari.